Uthando lethu laqala kamnandi, uthando lethu lahlanyisa abantu, lathi malikhula baqala balibazi, salibele empini kumhlophe kumnyama. Uthando lethu laqala kamnandi, uthando lethu lahlanyisa abantu, lathi malikhula baqala balibazi, salibele empini kumhlophe kumnyama. Cala umqala wami we, cala umqala wami we. Ubhuti sebenza kanzima, imali yethu iyashota. Ngasapoti imindeni yethu. Amatekisi aphuma sifika late. Sithekise 5,000 la ekhaya. Bhuti siyazizwa Silungise ndaba le. Ngicela niqhubeke nisebenze. Manje-ke nina bobhuti njengoba kunjena lo mholo wenu benofuna ube njani? Ukiseni nango 10% yenyanga ngalo. Ngicela ukudlulisela kubhuti wami omncane. Oyilani? 10% nakhona incane Na 15 sese-right, 15% nakhona sese-right. bafona uthini Nje mesingabe nehamba. Hawu sese-right ngakithi. But thina sifuna ukuthi 15 nakhona sesengcono but as long as 15 u-right nakhona. Kanjani? sinamanzi okugeza.
Abafola abadala babo basebenza kanzima sibanyuselele mangabo 35. Ngiyena ke bafowethu. Hawe mfo. Sesikhulumile la nobudisi hayi sonyukisela namo 35 bafowethu. Bavuka uMageba sawubonga mhlonini. Bonga thina. Siphatha kahle Asibhuti sawusebenza. Sokuhlola lapha ke. I'm not gonna lie, baby. I'm not gonna lie, baby. When I'm bami bengaba ingane nginayenqaba ukuthi ngethesa mina ungethesa kuyangihlula we umsizwa bami bengaba ingane nginayenqaba ukuthi ngethesa mina ungethesa kuyangihlula we umsizwa bami bengaba nengane nginayenqaba ukuthi ngethesa mina ungethesa kuyangihlula we mina ungethesa kuyangihlula ngingethezilingane ngingethezela amaphini kuyangihlula we mina ungethesa kuyangihlula ngingethezilingane ngingethezela amaphini kuyangihlula we lengane nginayenqaba nomsizwa bami benqaba ukuthi ngethesa mina ungethesa kuyangihlula we ngisiphandle school bafana ngiyadubula ngisiphandle school bafana ngiyaqhuthula ngisiphandle school bafana ngiyadubula ngisiphandle school bafana ngiyadubula ngisiphandle school bafana ngiyaqhuthula ngisiphandle school bafana ngiyadubula ngisiphandle school ngiyadubula bafana bami naqhathwa phansi ngamajiji bafana bami ngisiphandle school ngiyadubula inkundla amathetla nala zinkundla ezilishumi ushukela nambitheka kamnandi ey'ntombini nasey'nsizweni ntombi zimqabula kahisa kwingoma semzansi anyela amabhuku ngewakhona ndisidi labantwana lathi hawu wangubani qhatshelo kanjani mina ngingaqhatshulwa phela mina ngiyivikela mbuso lezinto ezihle zasemabombini ngishamangqumane umjinjeli ithola likashafuza kanye nomenzela bayazika abaningi
ushoni wakithi ngubambe ngqi kuhle kwabhuka elingenamali libambe intombi yale duze maphuzu yiba ngizalwa inhluni unhlamba zimshaya kuwezemshaya ngabe kuvela amahlazo emzini kamshuni isixhumo sikaNkonka sikhuphuke ngokhalo lwasehlokana umkhosi wabekwa abafazi basemahlabathini bathi hayi bo yena madoda ngiqoshe ngifile abafana ngihambe ngedwa ngihamba nobaba umnikelo usingela ndoda bathe banqabula basedobsonville bahluleka buka amakoti phakela umkhanyana amancane amaziko kokibani ebakhona ukwenza kufana umfoka baba umacala namacala ngokuhlabisa iy'thole zabona umzali ngizojika lapho ngeduze mfana ngizoba mude kakhulu sayishaya ingoma sayivusela emasisweni kuyangajabula uzinhla zulu nkosazana yaseshona umandla msomo sikhongesi noqoqo mhlala ubhuti asizinilandele khona la kulayishwa khona iy'gubha usuyakwazi Asedezert. angasedezert masiphuma nje sithi sihamba straight ya straight masiyehla siyale nzansi uncedisa lapho kulayisha Ya, siyakwazi. sizohambani sonke-ke lapha nathi sokuncedisa bakulayisha yathi niyangethemba bafana bakithi asambeni sephambili siyakude kwelami esayini sibe sikhona isilayisa kwethu umangqezi umfowababa indoda enenkani yensela hayi sayihlaba bafana sayihlaba bona kwajoyisa inkundla abakhombele emdlalando ephezulu kanti hayi usubuyelekela kubo wajikijika emzini omkhulu kathando ongithandayo edeskini ngiphethe